muganda wa kusaiwa BMTV Africa. Manya ne Dowoozi Charlie musajja wa Kabaka Kizoma Saugan. Tuli kushaya mwana mulenzi Mafia One Tornado. Tuzzo okulaba nga tukwasaganya ekintu wano. Amanya go sebo gwana. Nze amanya gange bampita Mujomba. Exactly. Yerinnya lyange bye bampita South Africa. Okay. Mujomba kicho okola wano South Africa. Wano bannange ntunda mamotoka. Ngula mamotoka nintunda mamotoka. Oli musajja muna Uganda? Ndi siri mu Uganda exactly ni mu Tanzania. Nengo yagala Uganda. Nenda somera Uganda ndinga mu Uganda okitegeera. Okay. Ati buzibu ki osanze mukutunda mu business yo kutunda motoka? Bannange wano tewali buzibu nakafuna kutunda mamotoka kubanga nfuna sente. Era bwe ngula motoka ntunda motoka ninfuna sente. Okay. Okitegeera. Anja tumireko ku bantu bo mu lulimi olutanzania oba mu lulimi oluswahili. Okay. Bakubirize bala BMTV Africa. Thank you. Naomba niwatumie watu wote ambao wako Tanzania ambao wananiona na wengine wako Uganda, watu wangu wa Uganda nawapenda sana, Ashura, Songolo wote yani ndugu zangu nawapenda ile kinoma. Niko South Africa, ndo BMTV Africa. Africa. Tuko ndani ya South Africa, wametufika ili tuonekane fresh, ili tuwasiliane East Africa sote kwa pamoja. Okay, mpazi mungana yoyo Mujomba baba nnyo kujja ku BMTV Africa nenga bateka mu center nja kulanda ne provide developers Tina City ba printinga no kola ebintu byonna ebya graphics nenga tova ku BMTV Africa sabusajja Kabaka wangale subscribe bateka mu center. Sign out. Era tubagala nnyo. Not come accident Kame Khalifa representing BMTV Africa. Yeah, you're watching BMTV Africa. Them Kame Khalifa not come back accident. We love you. Keep watching.